Na, cadê? Spoštovane meščanke in meščani, dragi gosti novega mesta. Ljubljena so meščana, Kočeta, moža, sina, brata, tudi prijatelja, ali naši škodbe. Ne, ni. Na današnjem protestu volje, ki ga organizira Desna občina Novo mesto. Današnji protest je spodje javljen in seveda poteka. Io per privato, che adesso io per non vendere,